ngibuyele marubeni erubina ngibuyele maye mina ngiyala 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 ngibuza nginitshali ngabe marubeni ngibuza nginitshali ngabe marubeni ngibuza nginitshali ngabe marubeni ngibuza nginitshali ngabe marubeni ngake ngabuyele rubini katolunguba. Nangabe nithi nina kuvumelekile begoda akunaqala ukuthi abafazi bachude namasokana, then kuthi ukuthi umsizi wabantwana usulwa abafazi. Lochana ibizo lami ngimlungile Mabhena, unamasoka umntazana wenaleni owakhuliswa Manzunza. Sizokhuluma ngendaba yokuchuda inthombe. Nikhumbule ukuthi umntwana wakhitshwa ngekitchen, umntwana wayalwa, umntwana watshelwa ukuthi ungabakhulumisa abafazi, nanoma ngaba ngunyoko kuwe bodadwenu awubakhulumisi uyabazila. Kungakho umntwana naselabuyile uyangeniswa nkhaya, nakangenako ungena sele alisokana, wakhitshwa amsana uyabuya ungena alisokana. Kungakhona kavuma kaphimisa uthi sangena ngakwethu sesimasokana, sangena ngakwethu sesimasokana, saphuma ngakwethu sesimasokana. Uyangeniswa ngokomthetho ukuthi namhlanje uyabuyela nkhaya, wakhitshwa ngokomthetho. Ingoma ayikapheli, abantwana nabahlabako ingoma isuke ngakapheli, ingoma ibuyile ekhaya kodwa nayikapheli ingoma isese semadodeni. So banenzela ubulula musi baniposteli itinerary la banikhombisa ukuthi ngelanga elinje kwenzekani, ngelanga elinje kwenzekani. Okay, mina personally I am against izinto zokuposta kwamadoda. I am against into yokuthi kutlolwe ingoma phasi ukuthi ngelanga elinje iyakomuhle, ngelanga elinje iyaphangwa, ngelanga elinje kusulwa umsizi. I am against that. But sekwenzekile lokho. Manje kuza njani ukuthi nitsheliwe ukuthi ngelanga elinje kusulwa umsizi? Asuliseni umsizi singafuni ukwazi nokuthi yini. Let's just say it's a ritual. Yinto efuna amadoda. Okay fine, msizi ke loyo uyasulwa. Alokuza njani ukuthi abantwana bangakasulwa umsizi bese bajame duze kwabafazi? Kuza njani ukuthi umntwana asahlaba bese ajame duze komfazi? Whether it's social distancing, yihagi, umbambe ngesandla uyamthinrita, kuza njani ukuthi kuvumeleke ukuthi na umfazi ujame phambi komntwana ebamiyalako kwathi ungakhulumisa unyoko, ungakhulumisa umakho, ungakhulumisa bodadweni? Kuza njani nje umama kachidele phambi kwakhe kuthiwe bathuchuda naye? Sikhumbuleke ukuthi umfazi ngesintu, umfazi ngobungoma is a cleanser, umfazi mkulumaki, umfazi umuntu okhona ukumultiply izinto. We clean things thina ngumfazi. So imbeleko yethu inama responsibilities amaningi, imbeleko yethu nama abilities. Ungathi na uqala ihombo ubone ngathi into yokwenza umntwana kuphela ibukhali khulu. So njengoba nine responsibility yokukhulumaka, kungakho lokho nangabe sifuna ukukhulumaka nofana sifuna ukuhlwengisa i-lineage emzini lo ilimele, sisebenzisa imbeleko through idwende nobukhazi. Kungakhona sifuna ukukhulumaka umsamo, sisebenzisa imbeleko yomfazi through idwende nobukhazi. Mhlambe nina ngicabanga ukuthi idwende nobukhazi ikuchata izinto zabo Valentines, but it is much deeper than that. And this is why I always say idwende nobukhazi yingoma. It's another initiation. So umfazi, the reason why abanama responsibilities ekhaya ukuthi aclean akulumake, it's not because of izinto ongazitshelwa yifeminism ukuthi begandelela umfazi. Nakuthi umfazi akathatha umthanyelo athanyele, akusuka umgandelela. It's because umfazi nakathatha umthanyelo athanyela ibala, kuthi ukuthi uyalihlambulula ubuya uyaliqinisa. Kuthi ukuthi ama energies, imimoya emimbi nayivela ngaphandle ayikwazi ukuattack umziloyo, because umzilo la phasi ukhuphula umfazi wathanyela umfazi. Imbeleko isebenza ngaleyo ndlela leyo. Thina isintu senzeni si-interprete imvelo. So ngelo kanje the fact ukuthi imbeleko ikhona ukuletha umphefumulo ephasini, kutsho ukuthi uyakhona ukuhlambulula izinto zangendlini. Ama chakras womzilo abanjwe yimbeleko. Kungakho ilobolo, inkomo zelobolo zifocus kuphi
embelekweni kodwa nabayihlonipha kubathini zinkomo zedini. Kuba yini kanti sithi zinkomo zedini? Ngoba nasiyazi idineli liyaqinisa, liyabeletha, libuye lihlambulule. Ngingakho umfazi athanyela. So umfazi into ayibambako uyayichaphulula. Umfazi uyachaphulula, indoda iyabopha. Umfazi uyachaphulula because of nangabe umfazi uyakhamba yokujama duze nesokana. Kufanele ukuthi umntwana uyamphothulula. Angazi ukuthi niyakwazi ukuphothulula na. Nangabe kunento abayibophileke edini namadoda, umfazi wafika wajama uyayiphothulula. Okuthi ukuthi umsizi loyo kosi ukuthi uyokusula la usula khona, usuke so usuleke endaweni ekungasiyo. Then kuza njani ukuthi kube nezinto enizenzako nithi kuya ngomuzi, kuya ngesigodi, kube indwezo azihloniphi ingoma yakwaNzunza. Ukhumbule ukuthi ingoma oyewelako le akusinge yestanding sakho, akusinge yekhenu, akusinge yesigodi, yingoma yakwaNzunza. Yonke into eniyenzako nangaba ilandeli umthetho wakwaNzunza, then kuthi ukuthi niphumile endleleni. Kuza njani ukuthi umfazi, umuntu omphothululi, umuntu omhlambululi ajame eqadi kwesokana bese kukhithika lokho kukhithikawo, bese ngelinye ilanga abantwana abawelileko nase bathethe bangasakhona ukujama. This is the reason why ngoba nathanda ukusukela inyanga nithi batsho abantu badlisiyo bangakadliswa. Umuntu nasele athi sithandwa sami umfazi, sithandwa sami ngiba ukuthi singenisa bo baba, he jama ngokubuza uma bese abafazi balo bathi ya ubaba kwami uma ulo usosoka namudlisi bawo abakamdlisi. Indoda yakhe ayikadliswa, indoda yakhe yaphothululwa, indoda yakhe umsizi wakhe wasula ngumakhe. Mhlaza nakhamba athi uyosula la yosula khona kwakusiphaza. Izinto zakhithika mhlaza nawela. When indoda nakho sekuthi jama ekhaya inzinze njengendoda ingakhona ukunzinza. This is the reason why. It's because ingoma yokwela ingenelelo kakhulu bafazi endweni ezingafunekiko. Ingoma ikapheli. Abantwana abahlabako akukapheli. Ingoma iphela mhlazana kuwa amabandla. Amaqubi asuka ehloko then ingoma iphelile. Ngelanga leli kuwa khona amabandla amaqubi imikhala isuka ehloko kuthi ukuthi ingoma iphelile, izulu lasewula, then umnakwethu ngingambamba ngesandla, then ngingamhaga, then ngingahlala naye sicoce. Kodwa nakungakawa amabandla ingoma ikapheli sesengeyamadoda. And this is why izinto ezinengi zonakala. Nje sinabo baba bangakhona ukujamelana nemizabo nofana bangakhona ukujamelana nengoma. It's because akhange kubaphethelwa ngendlela ekungiyo. Njena kose ukuthi kwenziwe izinto eziqhakathekile engomeni yokwela. Thiwa batsho ubaba ubanibani nobaba ubanibani bayalwa babanga iweekend. He mina umngamthe ufuna iweekend. He mina umngamthe ufuna iweekend. Kuba yini amadoda ekuthanjalo? It's because ubudoda babo bagadangelwa. Ubudoda lo buyagadangelwa, lo bugadangelwa lokho nakufanele ukuthi kuphethiwe amasiko. Because na umfazi ungena endaweni engasiyo yakho uyayigadangela into leyo. Kuza njani ukuthi kungakafika isikhathi sokusulwa kwemsiza bese abafazi bajame phambi kwabantwana? I don't care if it's long distance. The fact ukuthi uyongomncopho, ukhumbule ukuthi ilimi nomncopho, ispirituality sikhambisana nayo yonke into ekhona emzimbeni wakho, including psychology. Na uthi mina ngiyaya lapha ngiyokujama ngithatha isithombe, ngiwumncopho loyo. Umncopho uyawukhithiza into leyo. Akuchudwa namasokana. Nanomunga ungayiloka akuchudwa namasokana. Ngoba nangabe kuyachudwa kusho ukuthi it defeats the purpose of amasiko phela landelako lapho. Kusho ukuthi musindo ezokusula komsizo zimphaza. Kusho ukuthi az exist. Kusho ukuthi abondaba ezithawa bhorekile abayazi into abayenza. Amadoda la bhorekile basabuke emberegweni baloko ba busy benza izinto ezingekho esindebeleni. Nangabe into ayilandeli umthetho kwaNzunza, ndeni into leyo seyingoma leyo. Sekuzinto esizenzelako thina sisodwa. So nangabe umfazi uyajama qadi kwesokana, anginandaba ukuthi umuntu loyo lichuburu or uthombe last year or ukhana yokuthomba or ngumama yakhe or ngugogo wakhe. Umfazi umuntu ophethe imbeleko, umuntu onedini o edini elinembeleko akajami qadi kwesokana achude nalo. Abantwana laba bakaqedi kungakho babathwele lokho abakuthweleke ehloko. Abakaqedi ingoma ayikapheli. Ingoma nakade lokho ingamanyezelwa ukuthi ingoma iphelile bekuboniwa besibona ngani? Besibona ngokuwa kwamabandla ukuthi nje ingoma iphelile nje. Kwamabandla kwasusiwa amaqubi kwenziwani nje ingoma iphelile. Okuthi ukuthi abomnakwethu singabalochisa sabambe ngesandla, singahlala nabo phasi sicoce nabo, singabahaga. Maybe ke lokho ningawa organize ama photo shoot weni ngichude nabo mnakweni. But during this time ingoma ikabuyi kini nibafazi.
ingoma isesengiyabo baba nje. Just because abantu bayahlaba akutsho ukuthi ingoma seyipheli. Ayikapheli ingoma. Akukapheli. Because ngathani bekuphelile, why omunye nomunye angenza into afuna ukuyenza? Kusesena amasiko pilo asalelawo angakaphetheki. Then kuza njani ukuthi nibafazi nijame phambi kwamasokana? Kuza njani? Then nangabe lokho kuyavumeleka, then amasiko pilo eza after ukuhlaba siwenzelane. Athi ukuthini wona? Isokana alijami duze nomfazi. Ngiyathokoza.